Inggih atur ningayang titiang amatere geguritan tam-tame puniki sane keremayang antuk imade madieu kawiletin taler sane kanggehang maosin iwayan rojo iya mbang recording stereo Bali dan Pasar jaga kawitang titiang. Lakasanone sukalilo uningayang titiang solah dan niwayan tam-tam punike setate ngaledanging kayun setate ngawanan anak demen dari kalan dan ini melaksana lagawang suka sejati Haryantuk dan punike sampun meresidayang maghang indik kelegani depe awanan punike sani kesenguh kewastanin suka sejati iya wiku sami kaparana yen muing tatu diatmi kene ia diastun gegelaran ide sang maraga pandite sampun makesamir ke jelajah dane pedang lemah manguline semalihipun mekadidane tam-tam punike nenten kantun kekanan ale ayu puput gening nirmale jabo jero dane nora sama maring bumi nenten wenten sesaih dan nene irik-iring jagat makesami ya makentang magadang sampun jati-jati lajer pagah kayun dan nene nenten presidenan obah mersidayang dan nguciwayang sadripune nora obah malaksana sepanjang iusan dan nene punike nenten pisanan obah hantuk dan melaksana minahin oratone jati
meneng utawi asiki pepinah danene minah-minahe nurtene sane kewastane nurte sejati punika sampun puput ya tekocap sampun makesami puput antuk dane ngawiwe kaya dane tamatang nimbang mana nenten wenten kirangan tuk dane wayan tam-tam nemu kang muwing pepincer idap danene sampun nemu gelang ne mangkin hidupe monong sang sarong yening manut pepinah dane wayan tam-tam sapuniki sekancaning ane maurip dini di jagate tuyu mekejang negen sangsara sakit hati kejatine mangke besok mati larapan yani sekancan saruh mauripit wahada dua dibuko janine hidup kone adane nanging bin pidan sing jebung tar bakal mati ya mamanya keranyang padang di kalan hidup buku jani dong dewa ratu perah tuyuh ne ngayain kita ne tuyuh pesan kejatin ne pedang lemah ya apa-apane ulian bes gedene perintah yene ane dadua rajah miwah tamake peteng lemah sing yen sudah ditelatin apang tetep kepuponin nah dan wangane tualan tas mati ya diastun pepek ben nyeropenin di kalane hidup uko jani nanging pemeragat sing jebung tar bakal mati iya sane kita pacang tuah jalanin tuan bakal pupunin deweke ya diapin ane lenan ane bantas hidup di jagate pemeragat mati entum kejang apa
Inggih asa punika ugi puput antuk dane minceran pepinehne Dua muli ma balik muli dur maning lantur pemargan dane wayan tam-tam kacang presida budal lah Dur kacundo sesampun dane ni rauh iri kering jumah nih sedang becih kepisan matemu dane matemu wah meme bapan nyane juma mino kadir raman dane ne maka kali bapane memene nuju rek wenten ring umah nih